Arestado king meraka pa drug bust operation ing security personnel ang makadestino po king Bren Z Guiao Convention Center and Sports Complex king syudad San Fernando, Pampanga. Ining kinumpirma ng San Fernando Chief of Police Lieutenant Colonel Preston Bagangan king CLTV 36 News. Agpangkambagangan mi daw ning operasyon 413 ning ganingaldong ni pong Martes, May 28. Mera ka ping sospek kay alias Randy, kaya beri alias Peng at Beng, pauli na ning violation kay Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasalungsungan lang makakulong deni king City of San Fernando Police Station king sakop at sa sadyara na rin kapulisan ing kasong isampa kareni. Samantala, minausya mo naman po yung CLTV 36 News kay Provincial Administrator ning Pampanga Attorney Charlie Chua o ning Aliya Pakanumiras Karela ing insidente as of 4 p.m. Ito ay security guard ng Pampanga Provincial Jail, kaya lang naka-detail siya, na-realign siya doon sa Bren Z Guiao, doon siya nagbabantay. Hindi ko alam kung anong status niya, kung mga permanent ba mga ito o mga co-terminus yung employment nila.